Lakalong hakikam san hima sima kayo kakot kamaryang kibut banyada ya kakot kakya pati kubor keleng kejela. Ye pathai shapi ye kubor halot kimat paper kibajya man lakasni. Naki kubor bakongsan shaki khana ki basandur ya kaperthai. Iwanra shapi ya ki kubor badonkam hakarukom kabastet Shai, badbala, banshanya. Sedang ya ke step jongpi daki kubor, kabapnya bekit jingmut. Ke step kabasuk bad kabakmen ya pi baru akinong pe kijongi, bang apa dia subhaya pi sya ke kubor step ngadai u Aaron Lingdo, shwa bingin jam shahmat, tongin pe shwa ya kimat kibakongsan. Hakakatsan tarik u benai jilliu ar pohon reu, ke DD News Meghalaya, kan walam shapi ya ke kubor step man lakasni. Hakapor kendai shiteng. Pej yaki kubor man laka step hakapor kendai shiteng. Nakabenta ki kubor ki bathamai. Pinyar nalaka jingtip haringkat ki kubor ki bakloy berbatik na tang haka DD News Meghalaya. Kanere Dudashin Meghalaya but Nipiang Sopai people Shaka took bomb Taka Janmir, Shawan Pai Shiki Kubor Kibabnia, Nini Pechai Kimat Gongsan. I MDA 2 Yakajing Manjurlang Man Piniang Yu James PK Sangma Nakabentaka election Rajya Sabha. Bin krea ke Shillong ban penlong ya ke Jelang jong ke NEC ke Mahnyo Pulai an pai kmat ban gruit dak halor ki kam jong kai perthai. Pinjor ke jela ya kilat jing da persha ya ke jing sapriang ke aklam African swine fever da ke jing bu peking ha ke jela blok away. But Pinkop Buram Menteri Rang Bak Jela Konrad K Sangma yaki kena bapas bah ke X-Men HSSLC. Mentangnya Paishwa shaki kubor nakaleng ke Jela. Kasorkar MDA 2 henegasni kala ya ke jing munjurlang ban pinyang u James PK Sangma kum ukurtong jongka nakabenta ke election Rajya Sabha kabalabu banlong haka kapratrik ubnai jilliu. Haba pentip syapang kani karai uba pol lingdo ulaong baki sang sinrop baro kila munjur ban ajing kershan ya ukurtong ubala terwa daka National People's Party kum ukurtong jongka sang sinrop. Lakmi lenti ba u James PK Sangma unsalit mantep kerteng haka santrik u jilliu. It was decided, it was unanimously agreed that the parties are free to contest /support /stay neutral /stay away from the above by-election. 6. Since there was only one matter for consideration by the meeting today, the Honourable Leader of the Parliamentary Party of the MDA 2, Shri Konrad K. Sangma, thanked all members present and concluded the meeting with a formal request to all members to work unitedly to ensure the successful realization of the decisions of today's meeting. Detailed discussion took place, but at the end, since we could not come up with a consensus on different desires by different political parties, we came to a consensus and we have all agreed together that we will go as per the kind of democratic process and allow the largest party's nominee to be backed, and therefore the fact that all the political parties who are present today, as you can see all are present, have formally agreed to that, and therefore the question of the whip coming in any other way does not arise. If the whip does come in, it will come in the language that the particular political party's MLAs will support the candidature, which is the MDA 2's candidature. And I think what is important to note is that
The candidature which we are proposing now is not a political party's candidature, but now this has been adopted as a resolution as the MDA2's candidate. Kasilong kalapan kre ban penlong ya ka jingalang ba jong ka North Eastern Council ka bah nyo pulai la syai kasni ka ban sa penya de Menteri Katanat Kampo Ying Amit Shah. Menteri ubakmi ya katanat Development of North Eastern Region lani ka dona Ujyoti Raditya Sindhya ru unsawan manishim benta ha ka tika jingalang. Kani ka jingalang kan lumlang ya ki Menteri Rangba ka jela, ki lat ka jela, ki Chief Secretary, bat ki weide ki he sarkar na baro pratali ki jela jong ka than chatay lamingi. Hagani ka jingalang lakmi lenti ba Menteri Rangba ka jela u Conrad ke sangma unsa IT ya ka jing product na ka benta ki kam jungo kai perthai ha ka than da ka jing thmu ban kintiu ya ka than chatay lamingi kum ka wei na ki chaka jungo kai perthai. Kajala Meghalaya kalapan kre ban pediang ya buon ki Menteri ka sarkar pedeng ha ki singi ki banwan kenthop ya Menteri ka tanat ka kwat ka kya u JP Nada. The chairman, our Honourable Home Minister, will be arriving today evening. He'll be landing in Shillong Airport at about 9 o'clock in the evening. And tomorrow is the main plenary session. And of course, all the chief ministers of Northeast, all the governors of Northeast are in Shillong. And I'm sure we'll have a lot of constructive meeting. We have always discussed many things. Our Honourable Donor Minister has been very, very proactive. I expect that we will be having a large, kind of consultation and participation regarding major sectors. Honourable Donor Minister had put up a task force for different sectors for the Northeast where he wanted different states to work together. For example, a task force for tourism was set up, a task force for youth was set up, a task force for trade was set up, a task force for infrastructural development, where one chief minister chaired the task force with 4 or 5 other chief ministers being members in that committee. So I chaired the task force for tourism, and we'll be presenting that tomorrow. And we'll be talking about how the Northeast as a whole can represent itself as a destination or as a potential market for tourism. Menteri Rangba ka jela u Conrad ke sangma hine kasni ulaong baka sarkar jela kala penjur ya ka jing perman na ka jing sapriang jong ka jing pang African swine fever dangshan bar kala sedang mardor ban pentre kam yakila jingada. Katanat Animal Husbandry and Veterinary kala penjur ya ka jing kmi bnia bat kala pentip ya ki jaka ki pasha akta ha ka jing pang. Kani ka jing ki jong ka jing pang kalawan ra ya ka jing sokya na ka benta ki tenat kamris nyang kabalong kawai na kilat kamai jakpo jong ki hajar teli ki long ying ha ki jaka nong kendong ha ka ba ki bor penyat ki layale kat bala man penduna ya ki jing do nong bat maniada ya ka kamri jingri. This has been a problem in the past also, and we are monitoring the situation and we're taking immediate action on it. There are concerns, of course, and these concerns keep happening from time to time, but the department is taking all possible steps and measures to ensure that this does not spread in any large scale. And there are few cases, but we'll do our best to ensure that this does not spread throughout the state. Katanat Animal Husbandry but Veterinary jong ka jela kala kentu ya kinong risnyang bat kipat ba ban amya sngo kulmar hadien ka jingmi ka kubor baki ka African swine fever haki benta jong ka ribhoy but East KHASI Hills. Habakran shaki lat pathai kubor menta ka sngi ka director jong Katanat Animal Husbandry but Veterinary I Dr. A Khan ila ong baladep ban shim ya kilat ban te lakam bat ban khmi bnia ringkat ka jingdon ki kunhun Katanat ki ban khmi bnia ya ka jinglong jingman. Labetha ya ki nong ri jingri ban pintip lada don kanu ka jingpang ka ba iper lani ka jingyap jong kisnyang ban kiar ban kit ya kisnyang na ki jaka badon ka jingpang bad ban but perkheng ya ki kendon ya da ringkat ka jing sumar bad ban khuj bha khanang ban te lakam ya kani ka jingpang. The department has activated rapid response teams, RRTs, intensified surveillance, implemented movement controls, undertaken awareness campaign, and is coordinating with district administration, local bodies, and also with law enforcement agencies. The government requests the public and pig farmers not to panic. ASF affects pigs and not human.
Cooperation, the message to the public is we need their cooperation with veterinary authorities, adherence to strict biosecurity measures, and prompt reporting of any death or illness or any mortality are essential to control the outbreak of this disease and to protect livelihoods. What happening kajing sapriang kajing pang African swine fever hakeleng ki benta jong ka MEGHALAYA kinong di do senyang hayodo kim da syak ta than kinong di kila pentem ba kinong bam ki yai thit ya ka do klem da don kanun kajing artatin na maria baro ki senyang la haban to kit bnia bha da katanat veterinary hamauyong haswa ban sha ot yaki kila pentip ba amsyam layo priang yakinu ki jing ujor ha ka bayade bat ka jing long jing man jong ka do baladi hayo ha bat da ka jing khmi bat jing to kit bnia da katanat veterinary kan yarap shibun ha ka ban yo jing shanya na ki patba ki bathit ya ka do ka ke normal bang palong ye kan ni tiang yong de palap kan jing kata amar boleh ba lalap pun kata ki doktor ki dan te ila ben khang ki doktor ki nang sya ba jengi ben yan ya trekam kempadan ye kan mata te long singan dah kinang biang ni itu baju thiet ba kun tui pat da long kan pat ya tiang tham te biang ta long manusian gani lega long hi ndai tamta ajing sha de gibri menta gilanang sta de gilanang suku kumno bendam ngiro kumno bendi ben on di kamar gilanang yang dan yanang ben ot kan ndai benang ot mu bekat badai gasnyang di hapai di doktor layar hapai la sheng kajing sapriang jang klam African swine fever kalawan ra ya kajing do nong ka bejur ya kinong ris nyang hakeleng ki benta jang ka Ribhoi district ha ka babun na kisnong kila pentip ya kajing jur jang kajing yap jang kisnyang kinong ris nyang na lum nong rem dawli bat nong thamai kila ya thu ba kila du no da ki dorjon teli kisnyang ka balak ta jor ya ka kamai kaji jong ki khamtam kitu ki baris nyang da ka bashim ram katu kat ni kinong ri kila pentep bakila du hinru pho hadu nyo pho tili kisnyang bat kat ba ka sarkar kala debbu ya kijing perkhing halor ka jing di ya kisnyang bat ru kala penjur ya ka jing khmi bnia kinong ri snyang pan kila kentu ya ki bor penyai man pen khlan ya kilat ai jing ya da bat man perkhing ya ka jing shalan ya kisnyang na bar jela da ka bakeno bakani ka jing pang kawan lingba ka jing wan kit ya kisnyang na shabar kajing jongi te ba kalong kun na ma ba nga ke kisnyang tesnyang kun o bandi ban persyan ni ba school kun mar sangut kun di school te ilayap na ta saw tri sanpili tahadin yap biang sa ta iwe siang lut itarong ala bu bandi ken te yap na ta te ngala ngamo kadang kajing ngi ba na mar ba katu ngi mchwa nga di kisnyang ayo ban si school ngayo ban si by class kun kami dapat de ladu riu teli te ngami usu ketingap kebal along palat ladu lut khai tang wat tang sebai rumsa asu ladu jat sindan ni benong te ni lagi sim na karam ya apply da tu karam BMEGP sementara kadang ya tang sis nem tam ban siu pat ya ketu ngam tip su nain ya wat nain yo jadi kejing yap senyang kawan shop nengkong de na gini ki siang li bagi orang nang tu teter kayak kesnyang kumba hakasisni kumba lai sautuliswa nengkong nadun ketu pat kayak biang kumba sau santeli man kesini kayak Menteri rang ba ka jela o Konrad ke sangma hine ka sngi ulaong ba ka jela kadang beteng banmat ya ki jing sokhya halor ka jing bu jingma hadu kumba at phowe hajar tali ki par doyong ki bala shu i shra khamtam haiz giant hills ulaong ba ka sarkar kadang yale banya trelang bat ka sarkar pedeng banwan ra ya ka rukom ti doyong kat kum ka jing start sayan ha ka ju ka por ban khmi ya ka jing don kam ban pli ya kalat kamai ka ji ki jing ba ya dei bat ka jing penne ya ka mariang bat ru ka jing shngai
Usang maula pentip basau teli ki projek ti doyong kat kum ka jing start ka juk menta kila de banyo jing menjur ha ka balai teli na ki kila sedang menterekam bat ong ru ba menta kidang persyang ban penyo jing bit banti doyong na ka benta ki par ki berit. The process has started, but it's a long way to go, and our concerns are actually the smaller miners who are not having the kind of requisite area that is required. So those challenges are in the process. We are trying to address them by seeking permission from Government of India, whether smaller mines can be given permissions, and we are getting positive response, but I would refrain from giving details right now until unless we have a final clearance from them. You see, the problem is, as I said, there are more than 21,000 mines just in one district. And if you put all the state together, there are maybe close to about 25,000 mines. And these are all in different locations. It is almost next to physically impossible for us to really go into all of these aspects. And these mines have been there for centuries, not just decades, for centuries they've been there. So yes, it is a challenge. And all of this has come on us in this kind of limited time and space, and multiple challenges are being addressed. But as I said, we are working on them, and we are ensuring that we balance things out. I think I stress on the word balance because that's really what is important. So while we have to look at livelihood, we need to ensure that we continue to take care of our people. We need to also take care of their lives and the safety of the miners and the environment as well. Menteri Rangba Konrad K. Sangma mentakasngi ulapun ku buram yaki kena ki bala pasba ha ka examen HSSLC ha ka arts science but commerce ha ka program ka bala penlong haying sa jong u ha polo Shillong. Haba ai jingkren u Konrad ulaong baka puli puthi kalong kawai ka badon kam ha ka jela. Kumbalai hajar sanspa keluar tingka bat kumbalai 4% na kamang tingka jong ka jela laju bha man la usnem. Ulapan pauru halor ki jingmi babaha ha ka bantai ya ki jingdon kam ha ki school bat ki jaka puli bakham chalor ban benrap ba menta ki khena puli kinla banyale ya ka examen CUET hapo Meghalaya hi. Shu Konrad ulabu dak ya katu kat ni teli ki jing thmu jong u na ka benta ban penyar ya ki jing puli bat ban penbet lingba ka jing sang ya ki jaka puli bathamai kum ka agriculture, horticulture but animal husbandry. Advanced High School Shillong, 9 position. Starwell Ronghang from St. Paul High School. Kajilang jong ki sarkar kajila Meghalaya bat Assam halor kajing penbet ya ki jaka bayakan art hala pangap kalakut no hinin kasngi da kajing ya menjur lang ban penne ya kajing syongsuk bat ban yada ya ka kamai kaji jong ki nong syongsnong baro arliang mamla kila menjur ba ki nong syongsnong jong kala pangap kin beteng ban rap kaba ha ki jaka them kat ba ki nong syongsnong jong ka tapat kin beteng ya kajing rap ya kajing thung ha ki clear loom bat ki sharing loom ha kani kajing yalang la penbet ru ya kamat ka day bat kajing penbet yu uput usam jong ka jela da ka state level committee ki he sarkar bat kinong elam shnong na baro arjala kila penskam ya kajing kular jong ki ban penne ya kajing suk bat ban penbet ya kimat padang sa da kajing ya kren bat jing ya trailang Ko nga nagalang jong ka dorwas nong lapangap nyai ko blay ya sar Konrad Kongkal Sangma bat kumjur sar Himanta Biswa Sharma namaro arlian ki chief minister ki ba chimye kene ka banta bat ka jing ki khle na ka banta jong kum ka sinong lapangan bat kumjuru manne mansngi ha ka jing yalam jong ma snya balang dhar I balong kum deputy chief minister kumjuru ya ka district administration ha ka jing yalam ASP bat ki DC ka district council ha ka jing yalam ma thambor siban bat kumjuru ki president bat ki sunjuk ha sinong jong ka rilum jantia Agajing yalam jong ipadaloy naka elka silang mentang bat ke nong yalam jong ka Hills Farmer Union bat kumjuru agajing yalam jong I Dr. Tolaram Ronghang ibana gatai ka jela Assam segale gajing yatren ha kabalong haulum benthor snong lapangam tengi kermen bagane gajing yaklam bagane kasngi kan long ka basaiso ban ngi kermen ro bagane gajing yakren jong ki menne kasngi kan long kajing kermen na kamanta jong kum kinong song snong hakarap karyam
Kinong song snong na buon tali kisnong jong ka KHASI penar ki badan hasilenter jong ka kaput Meghalaya Assam kila kentu ya ka sarkar jela man itu ya kisnong hapo ka blok 1 man pentikna ya ka jingyo ya ka jing syakri ki babiang bat ki skim ka babha nam ta ka bhagamya ha kapor bapenlong jingelang ringkat bat umentri rangba u Konrad ke sangma ka hinyo trap border dispute redressal forum kala penpau ya ki jing bala kendu da kinong song snong ha ka banyo ya ki kwat don kam kum ki epic ki birth certificate pat ki schedule tribe certificate ha ka juk kapor unong aiktin jong ka HBDRF uba Thomas Pasa ula banjur ba ya ka jing ithu da ka sarkar jela kalong ka bakong santam na ka benta kinong song snong kanang bakinla banyo jing mentoy lang na ka benta ki scheme ba pher jong ka sarkar ha ka bayade halor ka ni ka benta usang ma ula pentik na ha ka senjuk ba ansaya kran sanibha ya ka ni kamat sya bami olat kinong rep ujong isi ban rep hiling ka jong ki ban kabar hi kadai ka ban isu no yakini ki snong ki ba ka Gentia Hills Autonomous District Council ka ladep ban itu katkum ka an ilaka ka jong ka ba ngikwa pada ba ka street government ru kan itu yakini ki snong ki ba ka Gentia Hills ka ladep ai sanat ki sodar snok ya udoloi ba ka Gentia Hills ka ladep thung nang ba kinyo ban ya syahwat pada ban apply ki documentation ki ba ki donkam ki nosional dan ban apply ki scheme ki benefits ki ba selansari ki yo ande haduk menta ki nong ki produk ki bersam jongi ki bodang tiap ba labang nong pulut kim yo yang jongi pada ngila penpau ya UCM ba habade ba block 1 ngindai ban light naka notification khnai pasan pura kani ka base ka tenrai ka jong ka jinya keren Bangil apa tip UCM Nestar ba kani kamdai bangi dang ekran mentai ke blok 1 blok tu. Pi nado hak nais pasan san punyau ladon kata ka jing ya bisa lain kata join demarcation dari Kariba di KHASI. Mekir kasar di council bagi United KHASI Gentia. Kilawan rak report kada ya man gisnong la page menu basa kren khtien yu ki bang pincaba ma yu ki tho ki dak yu gatim ro snong bakani report o khat nais pasan pra kala matai bagi bon snong gidi snong lagi snong lagi benar gijongi gibra jai bro nyo turam ki jingtrai na ka benta banthaw ya government model degree college hamaushin rut la sedang bantai hapo ka scheme rashtriya ucchatar shiksha abhiyan bat kani ka project ka pasong dor kumba khasan kolor tingka kalaya chat hakini hisan banai baladem hadin ka jinglek jurep ya ka jaka kinong song snong kila pediang smobha ya kani ka project da ka baong ba kani ka college kan ailat ki khina puli ban yo rung haki jaka puli kham halor na ka benta ka snong maushin rut bat ki we ki snong pamarjan kadai ka kam ka ba uneu MLA jongi menta humba ula kular ban ong ba om bangawan pej ikiru simet Henry ngawan ra ke jing penroy thi ki baduk ki basuk tu kane kala urlong sisa pej kini ki jaka menta ya kane ka college ni kermen ba apdeng jong uneu snap arajar arthunriu arthunyo ni kermen bala de bandap te kadonru ke jing terpat nakaliang jong jongi kinok song senong ba ki kontraktor hoj yu kumne ki aslang presesaj nrei ni kentu ki kontraktor bakin penkloi ki bakung kini nang bagi kena jongi kinyo banya seprang ban yanu jorlem nang ba kane ka dong ka than ka jongi kan kiulam kum ba kiu kiwai sibom ki kun ki banang ki bastat kini nai nong kendong jongi tenrei ban lek ban pule sekiwei ki jaka kini ki pa kim don latsu kaba barok ki judge school ki don hangni hapdeng hi barok kabaya khabet batane ka college batane ka debet hapdeng du jong kini ki school barok haj ya ka World Environment Day la rakhi menta kasngi ha PP Rimbai East Gentia Hills ringkat ka jing palat patba ya ka Miyawaki afforestation project da ka jing thmu baniada ya ka catchment area jong ka greater water supply scheme UMLA ka klerian uba kermenshela ula play ya kani ka sienjam ba ula khat ya wer ban pindan kam tikna ya ki jingdon jing em ha ka mai maryang ba ula banjur ru halwa ka jingdon kam ban pinpha pinbiang ya ka saudong saukun ka balade ban pinjulor hadu saupo hajar tali ki sambai ding la thung ha kani ka sngi ha ka jingdon lang ki officer ki khana puli pat ki nong yalam shnong Negasni yelum yelang yamni perlu dikepor ke yang i hagoto i ulai civil tuan kikam ulet saya bahai lene ulet kikam yang i negasni wan hini ne benta utung i gede
dayu beto kini pertanyaan dia em go hak jingma ile em jingma go wo ini ki bro ki damage ka kamu ongi madam wan tu ko to ba hawo wan kini ki factories ki repair kini mando ke contribution ba ke jingker khu yang ngai pi ngaju ongi ni kenten lada ublai bo o ik jingbo is gender hills ke yi ke dawo bo o to yo penem kam ya ka wada ke bible la jo snya wa khana gi lok wang di tho ani kenten wa kinu jing chna yang blai hani perthai gi jingbo yang o to ye i penem kam tengah orang kini kijing em yang umu cuni umu yang lain kijing em yang gedeng gisek itu pen em kami ki lem pen em kami ki yemen to chna blai ki nagi jiga dau I hap pen em kami tang men pen em kami ki em kam le u pen bahai mentangnya pan syaki kubur nak tahan cetela mingi Menteri Donor ke Sarkar Pedeng Ujyotiraditya Scindia haringkat ber Menteri Rang Bak Kejala Assam Uhimanta Biswa Sarma ulah pelat ya Commission Senejori ke senjam ke bahe ke bertemu menyerap ban penyat yo ya ke jing penmi jan nak iksai muga ke Assam syaki yo ke Perthai kani Commission ketemu ban pen klan ya baro ki benta jong ke jing pen syong dor nadu ke jing rap pat ke jing penmi hadu ke jing nujor ya ke jing bha ki jan ke jing shalan shabar jela bat ke jing pendon kam ya ke jing start technology ha ka pen poi bat ru ha ki kam jungo kai Perthai usen dia ula ong bakani ka senjam kan ya rap ban penne ya ka kolshor bat ki jing hikai pateng ka Assam ha ga ju ka por ru ban ple ya ki lat ka mai jakpo bat ban penyar ya ka jing penya yo uksai muga sha ka Perthai एक क्षेत्र में वृद्धि और प्रगति जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोकल टू वोकल और लोकल टू ग्लोबल जो प्रधानमंत्री जी की सोच है जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है डोनर मंत्रालय आपके साथ खड़ा हुआ है कि इस मूगा सिल्क को राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन हमें विश्व पटल पर ले जाना है पर हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं योगदान देने के लिए सहायता देने के लिए पर आपकी जो करिश्मा है जो एक रॉ मटेरियल को इतना सुंदर स्नेहजोरी के रूप में परिवर्तित करता है तो आप सबको अपने तरफ से मैं भी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ दैट इज़ व्हाट द चीफ मिनिस्टर एंड आवर रिजॉल्व इज to be able to take parts of that value chain and wherever you have problems to be able to support you in those areas of the value chain so that actually this product becomes quantity plus quality both on the world stage. Mentanginya pai ceki kubar nakari. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu hine ka sni kala play ya ka National Conclave ban pen klan ya ka Integrated Tribal Development Agency bat ki project ha New Delhi. Habakren ha ka ni ka jingalang ka Presiden kala Banjur ya ka jingdon kam ban pen tikna baki kam pen roi kin poi shakishnong bat ki longyeng ki ba shakendong tam kat ba kala pen pauru ya ka jingru spa ki kolshor bat ki riti dustur ha kishnong ki thau jong ki riulum. Kalau penpauru ya kejing sokya babun na kipai riulum kim don jing tip syapang ki skim ai jing rap jong ka sarkar. Lapen long ya kani kejing lang kumshi benta jong kejing rakhe ya ka jan jatia garima utsav arhaja arpun riu ka banlum lang ya baro ki nongelam ki bakmi nong ki ba mikman na ki arpun riu teli ki jela bat south teli ki union territory ban ya pleo jing mut halor ki lat ban pen klan ki rakom pentrai kam ya ki kam pen roi. ये है 4 हफ्ता ये बहुत अच्छी चीज है एक केवल एक बार नहीं होना चाहिए बार बार होना चाहिए और ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड में बनाना चाहिए आप कौन सी गांव को कवर किया कौन सी गांव पॉपुलेशन कितने ट्राइबल कितने लोग हैं कहाँ तक हम पहुंच पाए कहाँ तक नहीं पाए ये सब चीजें बहुत सारे लोग पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं ये उनका प्रवृत्ति है लेकिन उनको खुलना पड़ेगा
शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, खुद को लाने Mentang ini pai segi kubur nak keleng ke pertai. Kerai jong ke Germany ban pelat ya ke jingdon kam jong ke transit visa nak ke benta kinong India ki balej bawan lingba ki kat lingsun la pentre kam nadu menta kasngi ba ke India kala pediang sobha ya ke kerai. Menteri Ketenat Korbari ula pentip hak kerwo lingba ke social media ba ke ni ke sienjam bathmai ke nyarap ban penyar ya ke jingedai para brio hapedeng ke India ba Germany. La ong ba ya kani gajing penbana la rai ha ubnai kala lingkot hadien kijing ya tai sani hapdeng Menteri Rang Badu Narendra Modi ringkat bat Chancellor ke Germany Friedrich Merz ha gajing wan yu kejat jong u sha India. Mentang ya pai shaki kubar ya lekai. Hakasngi rakhe ya ke World Bicycle Day, Menteri Ketenat Sports Mansukh Mandavia ula khot ya weri ki samla ban syim ya ke kabu banya cycle kum ke jinglen baman kasngi. Bat ban lam khmat ya ke ni ke benta khnang ban yo ya ke met ke phat ke bakoj baklan bat ke ri ke bajengam. Ke kerwo lingba ke video Mandavia ula ong ba ke jingnya cycle ke penyo ya ke met bat ke jing mut jing perkhat ke babiang bat ula penslur ban ai ke jing kershan ha ka ban pene pensa ya ke mai mariang. आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। Ya ke FIFA World Cup Trophy la pli perda ha New York hinin kasngi kum shibenta jong ke limpung Coca-Cola FIFA World Cup ajar arpun Rio Trophy Tour. La penlong ya ke program ha American Museum of Natural History ya ke ba lawan benishim benta da unong job ya ke World Cup ubadai unong ya lek kai berim jong ke Germany u Bastian Schweinsteiger bat umeya ke New York City u Zahran Mamdani. Kani ke trophy tour ke deshi benta jong ke jingpen kre ya ka ajar arpun Rio FIFA World Cup ke ban salong ha United States, Canada but Mexico. Mentapan ini pe ya ke jinglong jingman ke sunleng hakelang ki benta jong ke jala. Hatura kajing kriat kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 5 degree Celsius kajing sengam ka hau kalong 100 pusau nak shispa ber kajing hap slap kalong iwei point pra millimeter. Hapa pai pat hanong ba shalong kajing kriat kalong khat kandai degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyo pusan nak shispa ber kajing hap slap kalong kandai point 100 millimeter. Kat ba ha jo wai pat kajing kriat kalong khat kandai degree Celsius ber kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyo pun riu nak shispa ber kajing hap slap kalong san point nyo millimeter. Kala bendon kajing hap slap ka bamlu mala hatura shalong jo wai. Shaban poi sya ka bakut jong katuk kabor ngini pe biang sa sin yakimat kongsan. Ai ke MDA 2 ya ke jing menjur lang ban penyang ya James PK Sangma nak bentar ke election Rajya Sabha. Penkre ke Shillong ban penong ya ke jing lang jong ke NEC ke bah nyau pulai an pai khmat ban proit dak halor ki kam jong kai berthai.
Penjur ke jela ya kila jingada persyak ya jing sapriang ke klam African swine fever dan ke jingbu perking ha ke jela bakawai. Bat penkup buram Menteri Rangba ke jela upan rat ke sangma ya kena bapas ba ha ke excellent HSSLC. Di palok atau ngilap poi syak bakut jang ketup kuwa jengi mentaka jamit hadu mendai syam yang pilih syak sini kublai pi barok.